babukele ngasemakhaya njengoba ningibona ke namhlanje ngilande insizwa engihambe ngaze ngayofika kuyona ekhiphe laphana ipost yomsebenzi engizizwe ngiba nogqozi nofuqufuqu ukuthi ngiqashe mangabe ngibona leya post laphana. Insizwa lengihleli nayo ngiyibhale lapha enkundleni zokuxhumana mangabe iveza le advertisement post yayo la badiveza khona ukuthi ifuna izinsizwa ezisuthayo eziwonga lonkulu yabona nje izinsizwa phela ekhona lezi ushakazula ayithemba nje yabo. So lensizwa lena ithi mangabe ikhipha ukuthi inomsebenzi enawo efunela amadoda ngayo kunodaba lemali phakathi amagate izitudo abaphathi yabo. Lensizwa kahle kahle isemculweni ngonivezele nje bafowethu. So mina ngizo-apply umsebenzi la ngizo-apply umsebenzi phambi kwenu nibuka ngoba ngiyawuthanda umsebenzi awuthe uphethe lapho uphathela abantu. Mina ngizoyofuna ke manje eqhawula kithi mfowethu njengoba ulana nje mfowethu siphambi kwamakhamera. Mina ngifuna ukuthi ungichitha abantu bebuka noma ungiqasha abantu bebuka yabo. Yebo kunjalo. Ngifuna ungiqasha abantu bebuka ungichitha abantu bebuka kodwa ukuthi angichitha yini kuzovela egcineni lokho noma ungiqasha yini. Nasoqala nje sihambe kahle kwi-interview engizingayo. Kodwa kabi yami noma qhawula kithi ngifuna uqale usho ukuthi njengamanje sihleli nobani kubabukeli babingelele nje bese sihleli nobani. Sanibonani babukeli, uzwe lakhe wakwaZungu okhulumayo. Lensizwa lena elapha ngwami ingilande mayelana nodaba olubesematheni kakhulu oluthinta indaba yegede, futhi ngiyacabanga ukuthi nomunye umuntu iyamdida le ndaba lena mayithola nje iclip isivela nje ishazi ko Facebook ukuthi hey le ndoda lena yakhala ngegede kumuntu omkhulu kangaka kanti leli igede leli yini ngakha amagede. Uyayibona lo nto le. Inkinga esaba nayo mayelana negede noSibiya umnikazi wenkampani yamashinga, kunemali engayikhipha ngifaka umsebenzi wami e-studio bafowethu njengoba ebesichazile mfowethu ukuthi ngizama ngawo umculo. Imali engango 6500 leyo mali leyo iningi kakhulu mfowethu ngoba ngalesa sikhathi ngiyikhipha ile minyakanyana nje yedlule. Leyo mali ngiyikhipha ngaleso sikhathi leso kwamina ngangakayijwayeli ngikutshele ngangiseve kanzima kakhulu ngiwa ngivuka mfowethu emafemini ngizabalaza mfowethu ngaseva ngaze ngakhona ukuthi ngithole imali engaphezulu leyo ukuthi ngibhadale i-studio ngiphinde ngithole nabadlali bama-instrument abasezingeni yabona. Njengoba nje nami senginawo umlando omkhulu kakhulu ukuthi ngasebenza noBabanqhude futhi ngiyabonga kakhulu lokho. Ikhona i-album engangikhipha noma ngingaze ngikwazi ukuthi ngiyifake online okuyiyona ke le eyenza ukuthi kuthinteke negede. Ngathi ngiyikhipha leyo mali ngayikhipha nje impela uqashe ngangizenza nje inkinsela futhi nami phela uyabona imali engajwayelekile imali mfowethu ukuthi kuba njani. Ngazenza isikhulunyana nami yabona njengalamadoda la nemkhaba ngayishaya nje 99 kanje phambi kwakhe impela. Wayefonela ekhaya mfowethu kwaba u6500 mfowethu. Wayefonela ekhaya efonela uma wakhe wazi wayifaka loudspeaker ifoni angimhleli wayifaka loudspeaker ifoni wathi uwe mama ngikuzwe ukhala ngegede ekhaya. Wathi yebo mntanami ngikhala ngegede angiqondile ungayihloniphi intombi endala. Ngiyazi ukuthi mhlambe ingagcina iphathi yakabi mayisibona le video lena kodwa nje ngizama ukuthi ngivezele umlalelo sekhaya ukuthi iqiniso lihamba kuphi. Uyayibona maye efonela ekhaya kwathi uyigede lilingana nale mali exactly le mali le mali engiqeda kuyishaya la mfowethu. Hayi igede ngempela kwathi wayeliphasile. Ngaleso sikhathi mina anginethezekile ngomsebenzi. Umsebenzi ngase ngiqalile anginethezekile yabona kwaze kwaphuma igama lokuthi ngathi ngiyacula futhi ngifaka ama-earphone la amakhulu mfowethu ngise micini kwathiwa kahle wena ngathi ucula Amasimba. Awungitshela igama elingaka yabona ngaba nalento kusukela nje ku-track 1 kuze kuyofika ku-number 12 zazi u-12 leza ngoma akaze ngiyifake ngisho online. Ngaba nalento yokuthi mina kushuthi mina ngicula uDodi kahle ngaba sengikhiphe imali engaka mfowethu. Awungitshela le album yonke ngasaba nje ukuyifaka online ngoba usithi uDodi nje leyana yacula lapha. AwuDodi iphi nje kumanje mfowethu leyo album le iduve efonini yami. Okuthathe kube inkinga kakhulu ke yazini ukuthi ukufika kwami emculweni kaMaskandi ngiqala ukungena e-studio ngiqala nje ukurekhoda
ngafikela kusibiya emashingeni ngafika ngakhipha isingle eyashaya 108,000 views ku YouTube ngo3 months. Waye ngikhiphe kukhona nje okulinye okuliqembu okukhona nakhona lapha emashingeni ekuthiwa ama-WS kahle ngathi iqembanyana ngoba sasiphume sonke babekhipha i-album noma ngingasayikhumbuli into yabo angilandelisisi kakhulu sasikhiphe mina ngakhipha isingle bona bekhipha i-album kodwa into engayibona ukuthi ngishayile laphana ukuthi yingoba labafana ngibashila ngithi la emculweni mfowethu lento isebenza ngenhlanhla ukuthi uyafika awufiki lento ihambisana nogazi lwakho ukuthi wena unaso isiphiwo sokuthi ungaphila ngabantu uyayibona lo nto leyo kambe nje usasilandisa nje ngokuphuma kwesingle yakho nokuphuma kwama-album ama-WS wawushaya 800,000 views online leyo ngoma leyo futhi yathanda ngoba futhi yasebenza 800,000 yamanje mhlawumbe kuyimiliyoni ayihleli ku108,000 yeah 108 100,000 not 800,000 100 kodwa 100,000 views kukhulu lokho ufike emculweni uqala nokucula mfowethu kuthiwa wenza lonto within 3 months inkulu kakhulu ithini le ngoma mfowethu ubani igama lomculo kuphela ukubuza abalaleli usho ukuthi ingoma ethi ukuthi usisikazela nje mfowethu mhlambe abalandeli bayakusupporta yabo kodwa manje abazi ukuthi basupporta bani uqobo igama lengoma yayithi sekonakele engafika ngayo futhi ngendlela akasebenzisa ngakhona istrategy sokungikhuthaza ngangingazili ukuzokhipha yona leya ngoma leyana ngangifike ngizokhipha enye wayesethi kunengoma oyifihlayo wena kodwa ngathi mangizisho ingoma ebengihlelela ukuthi mhlambe ngingayikhipha ngabala kwaba yileyo oqala kwaba yesibili ngase ngifika kwesithathu wayesethi yima lapho yathi sekonakele yona lesekonakele awuyisikazi ngoba mhlambe ingoma vele abantu abayithandayo nje abangafisa ukuthi baphinde bayiwelalela uthi kambe bani igama uzwelakhe yebo ngoba zungu utholakala kanjani online ubhala nje ukuthi uzwelakhe zungu ku TikTok uzwelakhe_zungu phinde ku YouTube uzothi uzwelakhe zungu uzongithola lapho ikhona nje ne-album entsha ena 2 weeks iphumile la ngisebenze khona nomlabalaba ngasebenza nosamkelisiwe ncwane hayi siyeza ukuthi lapho siza lapho uthi sikhulume ngale leyo yokuqala yesingle ukuthi kambe yayithini usisikazele yona okay ile ngoma lena ke abaningi bazoyikhumbula iyayihamba ithi iyona ke bafowethu ingoma lena engangena ngayo kubantu ngafonelwa ngisho eZimbabwe nginabalandeli abathathu engabathola eZimbabwe bathi mfana wami leyo nto siyayizwa kwasukuma ngisho isalukazi umama Mangema ngakithi wathi wemfana lento usuyiqalile uzwe ungayiyeki kodwa mina ngapha ngibe ngibulawa incindezi ukuthi hayibo kuthiwe mina ngicula Amasimba kuza kanjani umuntu omdala kangaka azobona ipotential kimi ekubeni kuthiwe ngicula uDoti leyo nto yangihla kakhulu ngikutshela ukuthi emculweni ngike nganyamalala iminyaka u3 ngisacabanga nje ukuthi hayi mangibuyele e-studio ukuthi ngiyocula into engekho ngiyocula nje Amasimba njengoba namanje nje ube ngale album usabambekile nje bengisabambekile mana uthe i-album lokho uzoyikhipha kwathi i-U12 le Dove Phone njengamanje isingle track lesidla abantu bekhipha nene uqale ngayo noma ugcine ngayo uqale ngayo ingakaphumi le album eDove Phone noma iyona ezika mumva kwenzakalani lapha ngaqala ngesingle mfowethu ngizwa amanzi ngobhoko mfowethu ukuthi amanzi ashona kangakanani ngathi mangivela mfowethu ngoba ngikutshela ngashaya 100,000 views ngesingle ngiqala nokucula ngiqala nokungena nje studio mina umuntu owangitshela ukuthi angene studio umngane wami futhi ongasekho emhlabeni engizwa nje makuthiwa ngivumisa izinsizwa sisendlini angibuza ukuthi hayibo lezi ingoma ohlala sifundisa zona masihlelile
sisendlini sizinsizwa uyithatha ngithi mina cha ngiyayibhala athi kungani ungangena e-studio hayi ngangiqala nami ngithi hayi awuthi ke ngiyobheka ukuthi iziphi istudio kahlahle edlisayo ngathi ngithi ku-YouTube ngiyayiscroll ngahlangana nentshebe igcwele ihlathi ngathi nale ntshebe le yazi le ntshebe ingangisiza lena ukuthi izinto zami zichushe ziye phambili kanti intshebe izongigela kanti intshebe izongigela manje nawe wakholwa ukuthi ucule into engadleki ekubeni i-single track idla abantu uyayibona kodwa yini le discourage kangaka ngempela nawe uzukholwa ukuthi hayi uthuvu ngempela lo khiphile ekubeni i-single track yadla abantu kanje kunento yokuthi mfowethu iyabona uma uzama njengoba wena uphethe indaba zakho lezi zamakhamera noma angazi kubizwa ngani ngesilungu noma ama-channels uyayibona loo nto leyo bese ngifika mina njalo la kuma-comment angithi kuyakhommentwa lapha ku-YouTube njalo la kuma-comment ngizothi le nto lena osibukisayo usibukisa nje idoti usibukisa amasiko le nto yakho usibukisayo nasihlangene nayo uyayibona loo nto leyo ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uma uthi ucheck ama-comments akho uma uthi uyabheka hayibo uzwe lakhe lana hayi ngiyambona uzwe lakho uthi khuphuka lapho mfowethu siyakwazi sasikhula nawe leyo nto le yinto yenzayo lapho uyenza kubantu uyayibona lona bese kuzovela nje angazi ngambiza kuzovela nje umuntu ozofaka i-discouragement phezu kwento yakho mfowethu oyithembile ukuthi ungashintsha impilo yakho uphinde ushintshe neyekhaya lakini mfowethu uyayibona loo nto leyo njengoba siyila mfowethu sisegoli sikhishwa abazali mfowethu futhi basethembile ukuthi ngelinye ilanga sizoba into mfowethu abazoyithanda mfowethu uyayibona kufuneka into egoli ibe neplan usho njalo uthandeni kwenye ingqondo athi uyabhekolweni lapha ungenaplan ufunani manje wena ukuthi uzoneplan ukuthi khona umuntu okubeka itshe usathi uyaphunyuka uyayibona loo nto leyo ukuthi izoba inkinga kanjani ifika lapho ke into yokuthi uthi mina ngathi ngicula ngibe ngidiscouragewa yonke ingoma engangiza nayo kodwa okwangithusa kakhulu nginayo inhlanhla yokuthi ngoba ngisho ubaba Maqhude lo engikhulume ngayo iqala le interview into enza ngimthinte wathi Sibiya usuphethe abafana abashisayo ke manje washo kanje uzongale wena yebo ngihleli naye ngimfake ngomeni asha ubasket lapha ngwami ngihleli naye wathi Sibiya usuphethe abafana nakhona kuseyingoma yesithathu kuyibeat yesithathu wathi Sibiya usuphethe abafana abashisayo ke manje kodwa ngathi mase ngirecorda ngabona kodwa ukuthi yazi into engishaya la khona abathile engiqhathaniswa nabo ngoba abanye mabengena lapha e-studio okunye ke phela engakubona ukuthi kuyangiphazamisa lapha imali iyayingekho kahle mfowethu laphana kulesa studio umculi mayifika bengibona abanye noma ngibakhulume phela igama lomuntu leyinkomo njalo abanye bebefika bebedlula kwamayemaye bathenge iplate la ngabona khona ukuthi ngathi inkunzi kushuthi la ekudleni ngoba ibinokusithathisa nje ibreak uthi urecord ialbum yakho bekuthiwa ngisayodla ngale ikihlale nje i-hour lonke angazi ukuthi ukudla okuphakwe kubheseni ongakanani lokho ukuthiwa kudliwa i-hour lonke mfowethu wena uhleli e-studio mina ngihleli la e-studio uthola ukuthi ngalezo sikhathi ngidliwa amakhaza ngihleli ngaphandle sivalile i-studio sakho uyayibona loo nto leyo kunetha nanemvula uyayibona loo nto leyo kuba kanjalo manje ngabona ukuthi kushuthi ngishawele imali yamatiya ukuthi ngize nama-takeaway enhloko ngidlule kwamanye ngithi yazi kushuthi mangibuya lesi ngangithi ngisazobuyela ngathi kushuthi mangibuya kulesi studio lesifuna ngilungise la ngikwazi bathi ngathi uthulitha ka cold drink uthulitha akawuzwa nje into nje avela yithi akayizwa isidala ufuna ngiphatha uthulitha bese ngiphatha nalo bheseni wakhe ke lokudla i-hour mase ngamboni thina uyayibona loo nto leyo manje komunye umuntu lento isivela engathi thina sizama ukucindezela igama likaBhuti into yabona mfowethu ayikho engiphatha kabi njengokuthi nguhlonipha mfowethu yazi ngithi ngimncane kuwe ngikunikeza izinga lakho lokuthi umkhulu ngale kokuthi mhlambe unemali noma unani ngikunikeza izinga lokuthi umdala kimi yazi ngikubize ngoBhuti ngingakubizi ngegama kodwa kwakhona isenzo mfowethu ozosenza kimi ngasibona ukuthi hawu lo muntu lona yazi ucabangisa ukukamshana lo uyayibona loo nto leyo lo muntu ucabangisa ukukamshana lona unkunzi emavava esekhaya ucabangisa ukukamshana lo muntu lona kusho ukuthi ukumhlonipha wami akuyona nje into ekumele ngabe ngiyibeka phambili kodwa ngazama ukuthi ngimhloniphe futhi nanoma ngitshela ukuthi ucula Amasimba alithi igama ngalikhipha ngavele ngayithulela ngathi yazini intombi yasemambatheni yangikhulisa kahle kakhulu mfowethu
akaze ize ingitshela ukuthi uma umuntu omdala ngixabana naye ufuna kumbeka isandla akusikho ukuthi angikwazi ukulo. Ngiyayibona lonto kodwa ngakhuliswa ngaleyo ndlela ukuthi cha ngesonto besiye emasontweni sibuye futhi kuyathandazwa in uyayibona lonto le. Hayi mfowethu into enhle le inhlonipho nje ingasilahlekeli. Uhlale kuyinto yokuqala mfowethu. Hayi asingene lapha ke qala nami ukuthi njengoba singilana ngizoyifunele into khona nami ngidlala egoli ithumbu. Ngikhala nje. Mina ngifuna ukuthi abantu bangasho ukuthi abantu sisakha amampungi la yabona noma ukusho icontent trend yeah. Mina ngifuna uveze ukuthi ipost iphumile yabo. Ngicela nje ukuthi uveze ukuthi njengoba ngila mina yini engihehile yini le oyivize kubantu. Ipost ibithini yabo. La kade khona uveza ukuthi kunamathuba omsebenzi waveza. Amathuba nje omsebenzi asasekhona bafowethu futhi ngiyabonga kakhulu phekwe insizwa ezingifonelayo. Insizwa zangifonela usuku nosuku zifuna umsebenzi mayelana nokuthi kuyolandwa igede lami. Lela gede lelana cha bafuthi angashintshile ukuthi lela gede lingela gede lelana ngoba umsebenzi bafowethu engawukhipha emashinini uduve efonini akaze ngufake na online akazothengisa elutho ngisho ngathi angangufakile online kuyafana mhlawumbe ngabe imali eyadliwa uye wayona leyo njengalesingile le ehleli ku 108,000 views namhlanje. Kodwa akaze ngazi lutho ngathi mangibuza ngayo ngakhonjwa ngomuntu ngaze ngithi hayi awuthi ngiphakamisa izandla phezulu ngivele ngisarende ngithi hayi mdala lo muntu akusuka umuntu engathi ngaze ngiphikisane naye futhi kuze kufike ekugcineni uyayibona. Bafowethu nina enifonayo mayelana nomsebenzi ngifuna nje indoda kube njengawe nje mfowethu nje yabona ngiyabona phela ukuthi ayiwondlekile impela usho ukuthi ngikhona ukhona impela awuphethe lo mzimba wethu awungaphetha uyayibona. Lo msebenzi lona ufuna insizwa nje kanje ngifuna ukuthi masifika laphana ungasiphathi isipanela uma uyithemba ukuthi uma ukhahlela umnyango uyavulela siyaqhuzula hawu siyalimonyula ngifuna nokuthi igquzu ngifuna ukuthi nje insizwa nje bayithemba mayilibamba nje leli monyo uyayibona lo nto leyo. Mengu ukuthi nje siya lapho singayihluphi ngeipanela esingayenza uphakamisa insimbi sithi ulifta nje ungathi nje exercise mhlambe uma ukuthi uyeza ukuthi mhlambe emandleni usuyathola noma ufuqe uphuthu sizinsizwa ukuthi sakhulela emakhaya. Hawu madoda uyayibona lo nto leyo. Into ngifuna nje manje mfowethu uphethe ukuthi umuntu ozokulekelela i-reward phela mfowethu sikwazi ukuthi sihambele siyofuna siyokwenza umsebenzi nje ne-reward asakayithola ukuthi into engakanani. Ushaya igama ke futhi lapho weyinsizwa bengingakakhulumi mayelana necontract ukuthi masiyisayina kanjani. Cha lana ngine-reward engango 40,000 isamba semali leso. Ngiyacabanga nobhuti wasemashingeni wangigcina ngalezi akhathi lezana ngisajatshuliswa ukuphatha 6,500 lo akangithathela wathenga igede lami. Elethu kahle lela gede ngoba lingakuyi yafuna ukuthi libe lethu sibabili kulela gede lengase li-owners ubabili. Kusho ukuthi ke kunesamba semali ezingango 40,000 insizwa nje eyithembayo ubhuti usikinkile lelo veni sodinga webhuti sicela ukuthi nawe usibekelele phekwa lelo veni lakho lelo ngilibonile phela ukuthi insimbi endala leyana iyona engathwala igede lelo dula alikho igede mfowethu engathiwa libizo 6,500 bese kuthiwa nje into elulu ozoyithatha njengephepha. Hayi igate leli igate impela lifuna insizwa njengoba ushiyo nje. Kusho ukuthi ke bafowethu abantu sebe more than 15 bengifonela kodwa mina ngifuna nje insizwa ezithembile noma singaba la esihlanweni sibe nje ba5 siyalanda igede bafowethu. Mina ukuthi ngifike eqhatha ngifuna ukubona ngisho umzimba wami yabo futhi ngiyibonele namuthi ufasi ungoqala wena kubantu esengibasilectile iselection impela izoqala ngawo. Awu kaza mina lento esasizile egoli ke thina ngathi umsebenzi singosomathuba nje futhi umsebenzi asubheki uyafuna ukuthi umsebenzi angithi isisebenzela khona ukuthi sibe i-backup emakhaya mfowethu kahle manje sifuna igate noma sifuna 6.5 ukhethi kuyakhetha nabo. Into engishaya wona mfowethu ukuthi njengamanje igede nje ekhaya alikho. Ngiyakhona makuphela inyanga ngizofika nje ngibashuthela abantu uma ukuthi bazomfollowa ngokweqiniso bazofike bayibone lento engikhuluma ngayo. Makuphela inyanga ngiyehla nje impela ngemahlabathini kwelakithi la engakhulela khona. Ngizofike ngishuthe nikubone ukuthi ekhaya abantu bayazenzela nje nokho sengena ziyaphuma nezimbuzi mfowethu bayazenzela. Abashana bayangifonela lapha bayashubheka abasazi ukuthi benze njani.
wena wathatha imali egede wayorecord ku-2 mina ngayorekhoda ngasika uyayibona lo nto leyo inkinga lento leyo hayi cha hayi bafowethu mina nje bengize ngakho lapha kuzofuna itoho angazi noma itoho mfowethu sengilitholile cha i-contract isishoda ngamaphepha mfowethu so kuyodinga bona abameli nokuyoya ngawe uma ungithemba mfowethu uma ungithemba uzosebenzisa ushumo uzothembeka uma uthi uthembile uzosebenzisa ushumo wakho ofuna insizwe esuthayo nawe uzobuya nezinsizwa zakho ngaphezulu kwakho mawuzoze ungathembeki nje manje ukuthi ngiyafika lapho ngigquzo le gate ngendlela e-right bese uthi wena senza amasimba lapha bese ngiphuma kanjena le nto soyilungisa ngenye indlela soyilungisa ngale ndlela nawe yazi ukuthi uma umuntu ezokwenza into ngendlela engagculiseki nawe unendlela kulungisa izinto kahle kahle njengoba ngilungisa okwami nje namakuqondene nami njengengifuna igede lami nje ukuthi igede lami leli kufuneka libuye lize ngapha ngakimi nami ngijabulisa umambatha lapha ekhaya intombi engizalayo ikikize nje ngami akaze nje akikiza ngami igede lami liduvele kwasibiya angilali noma lisejulisa noma lisenqola kodwa ngiyalifuna lelo gede lelo cha mina ngicela ukubonga umsebenzi njengophe wona hayi mfowethu jabulela nje mfowethu uqashwa abantu bebuka live okwami nje bafowethu bengisuka lana ngiyodla insimbi nje ayikho enye into umsebenzi sengitholile ngoba asifuni ukuthi sifike lapha ngenze ukuamisha ushaya clean job ngoba uthi mfowethu ipanela asikho nosepanela ngasiphathi isipanela ukuamisha lokho siyosebenzisa ubunsizwa kuphela mfowethu okufuneka lapha sofika ufuna ubungcwele kahle kahle so masigcwele iveni likaSkhinkili so singahleki isidala aselivezi izinto aselivezi hayi bafowethu sibonga kakhulu ukuthi nihlale nathi ningibona bafowethu ngithatha umsebenzi phambi kwenu uyabona bengiwulandile kahle sengiyitholeleke umsebenzi mina bazoza nozakithi abanye abazobeyo silekelela kodwa nje mshubo bafowethu kunjalo 40,000 uyeza ibambe mfana